drone biri gusekuzwa inyubako abantu n'izindi ntego. Mu gitero abanya-Israeli bagabye kuri Iran kuri izo tariki 13, benshi bemeza ko kizakomeza kwigishwa mu mashuri nk'imwe mu maoperasiyo karabutaka yakozwe n'igisirikare cy'iki gihugu. Uburyo iki gikorwa cyakozwe burimo ubuhanga buhanitse ku buryo ahari nta n'ahandi burakoreshwa mu isi bagabanyirize kubabara. Nitwa Jean Baptiste Mumugisha, uyu ni umunota w'ubwenge. Kuri iyo tariki igisirikare cya Israel IDF cyarimbuye abayobozi b'igisirikare cya Iran barimburiwe mu ngo zabo umwe ku wundi mu bitero by'indege zanaze ibisasu mu ngo zabo birabasiba burundu mu cy'abanya-Israeli bise Operation Rising Lion. Kuva kuri Mohamed Bagal wari usanzwe ari umuyobozi w'ingabo, Major General Hussein Salami wari umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Iran IRGC, kongeraho na Goromari Rashid wari umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe gutegura, guhuza no kuyobora ibikorwa by'intambara mu bihe bidasanzwe. Abo bose umwe ku wundi mu buhangange bwabo ntagereranywa. Israel yabatsinze muri icyo gitero. Minisitiri w'intebe wayo Benjamin Netanyahu avuga ko nta kabuza kizahora kibukwa mu mateka, kimwe n'ibindi bitero abanya-Israeli bagiye barimburiramo abanzi babo. Mu magambo ya Netanyahu yavuze ko abanya-Iran batamenye namba ikibakocoye kandi ko nta n'amakuru bafite ku bigiye kubabaho. Uruganda rwa Natanz mu majyaruguru ya Iran rutunganya uranium narwo rwashegeshewe bikomeye muri icyo gitero, nk'uko byemejwe n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ingufu za kirimbuzi Rafael Gross. Kuri ibyo hiyongeraho izindi nganda za gisirikare zikora misile n'izindi ntwaro, kimwe n'abahanga 6 mu bya nucleaire. Icyo gitero cyaciye umugongo wa Iran byemezwa ko nacyo cyari kimaze igihe kirekire gitegurwa, ku buryo abanya-Israeli ngo bakomeje guhiga ku munsi nk'uyu wagombaga kuzagera maze bakumvisha abanya-Iran. Muri raporo y'ikigo Institute for the Study of War yo kuri izo tariki 13 Kamena basobanura ko icyo gitero cya Israeli kuri Iran cyari kimaze igihe gitegurwa, kandi ngo n'abakomando ba Israeli bakiyoboye kimwe n'intasi zayo bari bari imbere muri Iran. Chris Kapi aka Piluto wahoze mu gisirikare cya Amerika ndetse akaba n'umunyamakuru w'intambara asobanura ko abakozi b'ikigo cy'ubutasi cya Israel Mossad binjiye muri Iran mu mezi 8 ashize bakoresheje imyirondoro mihimbano. Abakozi ngo bakomeje kwinjira muri Iran bigize abacuruzi, abanyamakuru cyangwa abakozi b'imiryango itabara imbabare kugira ngo batavumburwa bagakorerwa ibyifundigira ibivuzo. Iyo bamaraga kwinjira ngo bubakaga ubuzima busanzwe nk'abandi baturage kugira ngo batamenyekana, ariko bagakorana n'abantu bari imbere muri Iran batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abayatollah. Mu gutegura iki gitero, Mossad yakoranye cyane n'amoko y'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, arimo nk'abakozi bo mu majyaruguru y'uburengerazuba ndetse n'ababaruchiz bo mu majyepfo y'uburasirazuba. Aba bantu usanga batuye hafi y'imipaka idacungwa n'ubutegetsi cyane nka Iraq, Pakistan na Afghanistan, ibyarushijeho koroshya ibikorwa bya Mossad byo gutegura iki gitero. Intwaro bakoresheje muri iki gitero nazo ngo bakomeje kuzinjiza mu buryo bwihishe. Chris Kapi asobanura ko abanya-Israeli nta ntwaro n'imwe yarangije gukorwa nka drone, misile cyangwa imbunda bigeze binjiza muri Iran muzo bakoresheje muri iki gitero, ahubwo ngo bagiye binjiza ibikoresho bisanzwe zikorwamo, bakabyinjiza nk'ibyuma cyangwa izindi raw materials zigiye gukoreshwa mu nganda zikorwamo imodoka n'ibindi bintu bisanzwe. Iyo rero ngo bamaraga kubyinjiza barabiterateranyaga bakabihindura kugera bibyajwemo intwaro z'agatangaza byihariye, drone zakoreye abanya-Iran amahano. Byatangira kubona ari abantu baterateranya utuntu turaho, nyamara bikarangira havuyemo intwaro z'agatangaza. Byose byakorerwaga mu birindiro bya gisirikare abanya-Israeli bashinze hanze gato y'umurwa mukuru Tehran. Chris Kapi akomeza asobanura ko muri icyo gihe cyose Mossad yari maze muri Iran ngo yari yaramaze gukusanya amakuru yose yerekeye igisirikare cya Iran, ku buryo bari bazi aho radari zose zayo ziri ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere. Izo drone rero abanya-Israeli bakoreye imbere muri Iran nizo bafashe bazisenyesha ubwirinzi bw'ikirere, ikirere cyose kirarangara burundu. Nyuma aho ni Israel yohereje indege z'intambara zigera kuri 200 zirimo iza F-35, F-16 na F-15 zakoresheje ibisasu bya GBU-51 bifite uburemere bw'ibiro 227. Ibyo byose nibyo byagiye birindimurirwa kuri za nganda za nucleaire, abayobozi b'igisirikare no ku birindiro bya gisirikare kugeza bikoze amabara twatangiriyeho. Nitwa Jean Baptiste na drone biri gusekuzwa inyubako abantu n'izindi ntego. Mu gitero abanya-Israeli bagabye kuri Iran kuri izo tariki